Na ground ura turera guku ni turonire ugo tigo kurathirira tondu uria turenda geithue tigo kurathira na nginya turona ma MP Mount Kenya region ugo marugaga ura maroka gutubenya guku tigo marathira gwika kuria muno Kirinyaga Central engineer Gitari tukurorete na maitho meri gukinya guku kutheri tugako tukimenya uria ni kamubira kathi gukwarira tugacoka tukuga ugu marenda kubangura Gachagua ati ithuwe tugite nowe na tutikamutiga na seneti akoro ni kumubitukia acoka kuu kana age gucoka no witu no renguga ati niyo na kita Kirinyaga teta member wa Kirinyaga Central turuga ati ithuwe no Gachagua na Mount Kenya region yothe turuga ithuwe no Gachagua na wona mamuruta acoke ground oke twambire kiuthi kingi tumakora rim tukama face ewe kiwe kuura ni cito na ni ithuwe turi mubea ura tunonire ira na ambunge maitu ara twanubire nditunonire ni maratugwithirie ora ni kumini maratathi atwaretire tucurie mai ma maheni na Vice President witu ni turamwenda na ni arandeka ni laia yote mwananchi wa Kenya ndari yonthe ya Kenya na thirikari ndiramwenda arendeka niki turamwenda ithie Wanjiku ni kwaria uboro ure wi wama au mburathiri ya thirikari na thirikari ndiramwenda maoni makangauga atiriri to turamwenda twi wana Kenya monthe thini wa Kenya ni maramwenda ni atikane na thirikari mawoni makwa ta nye ritwa nitwa Peter Kiunda mutariria mawoni makwa Gachagua atikane na thirikari to ni musukume niyo na ndakathi seneti ekare nthi ejusuru ajendarenda wirozi wa Ruto na oge kwi Wanjiku tuke twambe kiuthi mondrume tiwetereza rimwe na beka undu kaingo na kutariria Mr. Ruto katika Kenya Gachagua na Ruto katika Kenya ni andu anini muno kwi wananchi kwi andu 50 something in Kenya millions of people ura nengiuga ni riri Gachagua ni mos Ruto ni moto ira mekuthi macemani bandu Kenya ni kubya na bandu bebye Gachagua ambotikana na wirozi uke twambe kiuthi na we Ruto utware na andu magurono mabete mbia makaigania na ambunge azumera ni magoka matukore mama ni thi Wanjiku na ithuĩ twina kura kwoguo magiuka maketha kundu gwa kuthii na twi arakaru wananchi ma Kenya ni arakaru tondu turenda Gachagua na President Ruto tutiramumenera ndui na maundu amonthe tuikethe mbunge kana twetho ni ma Ruto na mbunge kubewa mbia tadu mundu roretwa mututho aretwa atwana guke bwezi mutise mweka mboco wandu babe andu make mai na maragwa ni ngarau aroga kupitikia undu rotagirire wa kuingata mundu rwatirire mutishe ari ombia icio arabewa ni Ruto sigane na tuikamwone kibwezi ogende gwitia kura ona andu make bwezi maira mwenda Bring it to the center and then hand to the back. So 5, 4, let's go down 2 forward. So you go here. Let's go 1. Yeah. Paparazzi now.
Sorry. Piga. Tuko nayo. Fitiri. Kabisa. Jikaze. Ni majokita magoro ndari gwaterere. Ndikirehwo ndutite wira uriku. Onyesha vizuri. Maji tuweke chini ama tushike tu? Weke chini tushike medo. Good. There you go. Shika hiyo medo. Ndamena. Oh, ndo afiko hai. Ni majokita magoro ndari gwaterere. Ndikirehwo ndutite wira uriku. Onyesha vizuri. Top finishers, but before I do that, I want to make a very short remark. And my remark. Maji tuweke chini ama tushike tu? Weke chini tushike medo. Good. There you go. Shika hiyo medo. Ndamena. Oh, ndo afiko hai. Mshike hiyo. Kidogo. Aikari tuale. Okay, good. Enda upigwe na namba. Participate Kandara Marathon. Najua nitaendelea kupiga zoezi na kuendelea kutrain kufika haya. My mentor ni Joshua Cheptegei from Uganda. Huyo ndio ninafuata nyayo yake. Siku moja nitavunja rekodi yenye aliweka. Na muthenya wa muthi nitukuhanda miti ni tondu onaguo nitukuhota miti ria tukuhanda guku ni kuhota kugiriria uhoro wa maundu megie riera. Mungirora guku kiharo giki ni kinene muno gitagwo Matenjagwo, na nikuo tugire ni tukuhanda miti makiria ma 300. Ndirakena tondu andu aria othe matengera guku gutiri mundu tekunyita itemi riake ria kuhanda. Nimefanya 21 kilometers. Ilikuwa vizuri lakini milima bwana. Naitwa Kandara. Huku ni milima. Lakini ukiwa umejitayarisha vizuri kupiga milima, hiyo uko sawa kabisa. Unafuka
Pia tunataka kuona wakimbiaji kutoka Kandara. Sio kutoka huko Nairobi, wengine wanatoka Nyahururu, wengine wanatoka Ngong. We need more athletes from Kandara, Murang'a County. Yep. We need more athletes. Unaona ni student wanakimbia hapa, wajitokeze wengi kabisa. Exercise your body, keep fit, keep haina umri, ukue mkubwa ukue mdogo, try your best. Uyu rari mwaka wito wa kana organize mahenya maya, na kiria gitumaga tu organize mahenya maya ni gukorwo thiini wa Kandara sub county ni kuri na ciana nyingi ikoragwo ciina thina wa ko access school fees, na ona thutha wa thirikari kuheana uteithio uria iheanaga na county government na CDF, no kuri ciana ingi ikoragwo itegukinyirwo ni uteithio ucio, na nicio ciana iria tuoyaga aria matari na kundu marona uteithio tukongania mbeca na tukahota kumatwara cukuru. Kwa ihinda riri tukoretwo tugisupport ciana 28 na me mathukuru mwanya mwanya, nationals na extra counties, na nitukoretwo tukihuthira ta ciringi milioni 2,800,000 o mwaka, tondu on average mwana omwe ni arabatara 100,000 o mwaka nigetha tukamurihira school fees na tukamwe pocket money na kiria giothe mwana ucio arabatara. No twende gucokeria ngatho sponsors aria makoretwo makirugama na ithuĩ, magitunyita mbaru, magatuteithia thiini wa organize ihenya ta riri, na tucokerie muingi wothe wa Kandara na wa Kenya handu haya aruma, tondu twina atengeri kuma miena mwanya mwanya, kuma guku Murang'a, kuma guku Nyeri, kuthii othe we nginya Nakuru. Twina andu kuma Eldoret, kwina andu mokite kuma Kitale, magoka ni undu wa ihenya ria muthenya wa umuthi, na no twende gucokia ngatho ni undu mbeca iria tuongania muthenya wa umuthi ni tukurihira ciana iria twinacio. Next year tugukorwo na form 2s 11, form 3s 12 na form 4s 5, othe magoka 28. Mbeca iria igutigara ni tugukorwo tukiambiriria an endowment fund. Ino ni fund iria tugukorwo tukiinvest mbeca icio, na nigetha thiini wa miaka yukite fund iyo ingithie kiongererekaga ni tugakinya handu tutigakoragwo na ringi gukorwo andu magitengera, andu magakoragwo magithomithio na interest kana profit iria gakoragwo ikiumana na endowment fund iyo.